Muhterem Talip Kadrat Rafael Kamilович hem şimdi kardeşler 20 yaş armiyadan qaytkaç ушунда келip alıp gittiler Nursahiyalar. İmamımız kartaydı. Oturup okuy, nu yaratamız İbrahim babayını. Mine nişikte olsa birge yaşlap gitseniz eybet buluyor. Biz ama imam getirdik deyip aytmayız. Помощник getirdik deyip aytamiz. Olar mudriy bolganlar, kararlar babaylar. Hazır betinde mine var şunday partmolalar gitmeyin. Yavşa da. Ana şakir getirsen de şakirtini de priznavat etmeyip Allah'ını da tekme de bulmadı. Yavşa gidelmeyin. No, energiyan bitti, zaryadın yok, porxın yuğuşlandı bir. Bu İbrahim babay Ramazan ayıydı 97. yılı. Oğlum da şakirt bolsan da medrese bitirgen bolsan da özü medrese okugan kişi bolgan İbrahim babay bir közü көрмейдір, мәйтем көзі мәнәрсе болды, пишақ түштілер, көзі мәлі шул bir көз білән ғұмыр бойы китап оқыған 96 yaşına хәтлік бабай. Хәзір bu ayta oğlum da taravih namazını okuttu. Taravih namazını okuttum, birinci mərtəbə mənə şuşunda, şuşu məşiddə 20 yaşlık malay. Bunlar ayta, toxtağız, namaz bitkeştim. 76. yılını men tudum, ол 76. yılda imam bolup baskan. Как будто миңа tutkan bu orunna. Mene şuşunda, men armiyadan qaytkan şunda turgan, men de qorqadırayım, bizni көмірге kişi kalmaz, Müslüman dini boyunca dey. Allah'a şükür, достойный kişi var, все, imam olsun bugünden. Халыққа рахмет, мына шушы Камышлы халқына, бабайны калдырмадылар, мені калдырмадылар. Улда молла болып ерді, икеу шунда бірге Құран оқып, нетіп, ол алдан оқып, мына шулай тұрып, Аллаға шүкір, Жауһар әбиге квартирға кірттілер, Жауһар әбиде квартирға тұра, мына бұл Марат Закировичтің бетімде қайнанасы бола. Нурсахи abi председатель мәчет. Энекәшти балаларда да укытсак да әйбәт булыр. Монда иштәләр вага сүләнә бит, вага сүләнгәч ата-ана хакы турында, күрше хакы турында улларны ничек хөрмәт итәргә. Мәйтәм, булар бер истәл ясап куйык та мәйтәм. Җыелды балалар, ишеттеләр дә халык хәзер малайлар gibi кызларын да китерделәр. 30 малай, 30 кыз җыелды. Әле мәйтәм бер кайда журнал ята торгандыр, онытмаганнардыр, әле мәчет ишне япмаганнардыр. Шул фамилияларны җыярга. WhatsApp-тан ясадык группа. Ну, бөтенесе дә юк. Бұлар мәшітте шаулайлар, бабайлар айтады намаз оқырға покой қалмады мәшітте, мәдресе саларға. Мірімдік главаға Нурсахия байта әнекәшті тарала бет колхозды, бітінісі тілесе кімді бітті ташы бітіргенші берегіз енді. Мұнан жиылып, мәқсум абайлар, кімдер, мұна мәқәлләде гератлар бар, бітінісі шығып бір сарай берділер, шол сарайды сүтіп алып, шының қышлақа болудан алып қайтып қойып, шунdan бетенді Неге заливать еттік, видеосы қайадыр бар әлінің, ол вақыттағы видеосы, может бір әріңізді тоже ятатырғанды, ол видео сақланғанды. Жұрда айтып, неге сташы салып, қойып бетенді, доп имамы да керек. Доп имамын салып қойдық, мұнашылай тұрып, и бояққа кіріп, дәріс береміз. Шушы выводық, 60 бала, мына шушы выводық, ең удачный балалар болдылар. Бизнесмен болса, яқшы бизнесмен. Мына Бәләкәй генә Камышлы мәдрәсәсе дейгез шушыны әйме. Менә Альбина институт бетереп чыкты, менә монда кайтып укытып тора бит әле Аллага шөкер. Альбинаның сеңелләре шушында укыдылар. Әюп менә хәзер Самарда җомгалар укыта, Мәхсүм белән Зәйнәп малае ана видеога төшереп тора. Аннары соң Әл-Асхарны бетерде, ни? Рубин Әл-Асхарны бетерді, анда неде правительствода эшләде. Неләрне каршылады, безнең российский представительләрне перевод ясап торады гарәпчәдә. Шушындый зур кешеләр, шәхесләр чыктылар, Аллага шөкер бу мәхәлләдә. Сезнең братлар кайталар, племянниклар, сезнеке бидән Ульяна монда килеп укыдылар. Хаҗи бабайныкылар кайталар иде, внучкалар Самарда монда килеп укыдылар. Җәйгелек монда вообще сабан туй буладыр менә бу мәчет тирәсендә. Мәктәптә директор бар иде,
Orus apa. Надежда Харитоновна. Bana isen mi oluyor mu? İsa. Ama Allah'ın min rahmeti olsun. Allah Teala hidayet versin. Marja bulatırıp 1 sentyabr etkende Hazret sizin bu yavığız biz bu yav ortup kaldı kelip al tezirek. Millar alıp git. Partilerin var mı? Daska vereyim mi? Mene şuşulay ettirip tırdı. Mene şuşu marja kişi. Tatar kişisine varsa yok. Tırt pırt sulayına söyleşe bizneki. Ezgine merhametli bulurga degen bir kirek bitindi de. Şuşu İnsaf Hazretlikine men uzak söyleyeyim hazır söyleyip etsem. Bunda işler көп buldu. No İnsaf Hazretlikine şartlarganda İnsaf ayta kilsem nişek bulur eken mi? Meytem Kamışlı halka особенно mene bu mahalle bu bit основной Kamışlı insanlar şuşunda turar. Mene şuşu mahallede şun Kamışlı halka. Teginde naşı gitseniz gerek mene banda anda Başkiriye'de var, Kazakistan'da, Türkmenistan'da bütün üstte var anda. Anda tolk ez. Основной tolk mene şuşu mahalle. İnsaf kayıttı, meytem insaf aşka olmayısın. Hanif babay 94 yaşında o bizler tutar. Birazdan mecliske varamızda manın kapkası menikinden yakşı yıkım kaçtı hazır yıkılan bulmayı diyedir iman. Şayara, şay şu ki. O gözüne soyadı bağıraşızım aşım. Hazır mahallerden çıktıram. Men amında tanalar alıp verdiler bitindir. Bu Abdülhak baba ayta al, resik, yaşa kişiye karama. Pişeni iyi biz bunda. Bana şu şulaydı. Bakşa yasadık tege yakta. Bana bu Ahmet Gali abi bitindi turattı da resik aşka uçurma malları silos tutar. Bunun keriften silos tutar. Bana şu şulay yaşarken duruştuk. Hazır meydan 20 yaşlık malaylarga qarayım da hemen. Bir nersege yarım etirgan bulup çıkalar mene. Etip yeritirge bitinesinde mene şu şulaydı. Şuna göre meydan Kamışlı halka, ibet halk, ihlas halı. Bunday halk bik sirak bola ol. Medine apa pomidor tızlasa pomidoruna hatlik kirte. Mına o görüşler berenge alsalar berenge hatlik kirte. Meytem insaf aşka toşnu olmayısın kilsen. Bunda meytem seni meytem paraylar. Mena şu şulay. Bunda dinge mehabbetli halk. Okuganlar bitindi elhamdülillah. Şuna göre medrese boldu. Medresenin rezultatını gördük. No şatlanganı bilesinlerse. Kirgen de mene stinalar boyagan, teginde kafirler koygan, töplü pollar yasagan, taktaga yazıp koyganlar, kulhu Allah'a profesyonellik kişi yazgan kurat. Diletant yazmagan bu Arap harfleri bilen. Şuna göre şatlanam, eğer sinalar şatlanıp gitken bolsa, tübesi layık yılgan bolsa, ayanış mı varıydı? Medresede ot yanıp tura, bağlar girip tura, albininden turap turan bitindi, insaf bilen bitindi. Günde söyleşmesek de ayına bir barımı söyleşeriz. Şuna göre Allah'a şükür şatlık, Allah'ın temine Rafael Kemes etti, arttan yakşı ne kaldırıga, patomstuva kaldırıga. Şuna göre İnsaf Hazret, 50 milyonunuz sinden yaşına gidim. Min babay buldum 50 yaşı. 2 onugum var. Şuna göre sinada ol kilibete, şuna artığından bir nişe kaldırsan şunla geritip Allah dilese. Şu inşallah ümit